Ay soko'y sinulong kadang ito Yesus na sumihon Aroson di no kitang balu Yesus kasasarit korong ay soko'y sinulong kadang kotong Yesus na sumihon ay soko'y sinulong kadang kotong Yesus na sumihon kadang kotong isang lino di Yesus. Yasanok suabon kumanatid insanan. Arahan ako magangat dati dot misi sa iswang sambayang. Kinarahingan abantog iswang kerajaan sorga konsikaw dot kasuabon na bayno nakano kagwe hadarin numikot maya dot kay sisan na sumambayang iti ikalansanan dahay dot harsa kadung nuda damot dahay iswang kapagyampayan iti maya dot kay sisan na sumambayang mantada ko sa limpunan gisam da kalimpupusan iti na sambayang dahay iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasabon kumadati di insanan puji Tuhan tu mantad depan tamangan da kinarahingan kasuaban da bayno insan pod kanu tako dot kapagyampay kago iyo tapat kapiyo nga siyodop ko kulom na kurado ko itit kalilimpupusan at kalimpupusan ka pa yung kukurat siyodop na po ay montok dot aswaw channel hara na po hipa yung susuway da kita na ko Taliban na po yalo na matula setting gisi yalo kasuabon na po ba na nga alumis mati panambarasan dati hingga datulo na po panambarasan dati nga limput tay ka dinding kadi da malayo hingga gyat ko basanan hinada ko limput ko talig ka limput harpa suway kayo re dinding iswang dot Kejadian 28 ayat 10 orahyan ako mangimbulay lapay kukura na nawayaan di Yakub no pati nga nailanda ti dat haradom yung Pinay isya no pati nga itanak kumulakan inapay gulo nga isaw naretanda huluan susuway makuga kakitanan nila talig edit akapiyo awyuhan na mamarahit inapay nailanda ti nga isaw tanak ko pagulo sinumusuho ti Yakub nga iyala na pala nga ikamayan dati dat anak kembar miapid ako ni ka miapid buritid miapid nga akon ka misakot hali piada anak kembar tay ka miapid nga inapohit koboboy hondelo nga amiagal atumbayaan ko dat ipagilitan dati haro hikanta hit miapid haro miapid kad hiti isay na ko miapid at tapot kahit
iti napatigia puntih iti nga haragay puntih dat misakot boh. Bah, mahilod akano ilod dia miapid na tanak ka. Monopato ko pero miagalid. Miapid ka kandi tanak. Dat mino pangkandi punti miapid. Hali piadat ikomendati miapid nga iti napot tanak da miapid teko iati da miapid nga ino pa ikaw boboyhon nga amo imati. Harap ya ikaw piagal nga o koni ko o insanan nga miagal. Hara kasari pisuayan. Lobi pendetit miapid. Iya tahun 90. Tampinay no 92, 93 harahi misuhut tahun harahi pasimbulan na san taon. Ila na pamiapid nga ikomon kud misakot kembar nugiahi misakot di kembar siam ka pamungarani di. Nah, kembar siam. Jadi hali piahdet ay miapid anak kembar. Kamun tokod ay miagal ka boboyhon. Haroh piay ka piagal nga okon ni ka insanan. Lobi pundad iminiki da taon. Okon ka miapid. Minsadu kopi o pisuayan dati. Kohinsomon, kolumison, kolunduson nga. Misuay-suay no. Jadi Yakub isaw nga misuay. Hingga nailan datit isaw no pati nga sangulunit makisuang talun. Yakub no po nga orohyan di karaja-karaja di iwalay. Ondu-ondu boy silet lagi. Mantok ano po hit saritad aniba hingga dat mantad ko orohyanit ay tina di Yakub di siyo. Isiyo no di hot korohyan matuga dito manguhup-ngupo dapur. Gisambot isiyo no di minanguhup de minagahaw di komondat kasulungan. Sayra no po hadat numan di lo tiri kay Isak minagahaw di kasulungan. Tok minodosih mo ti di Yakub di kumadi Isaw itabang daw pogidu minansaw minogidu korikot na di siyad isa kinenon o kita dati doh di Kejadian 28 ayat 10. Yakub no padi nga pamanaw no di siya minedilad Beersheba no korikot dahilad Haran. Korikot tay siya dihiri isa kinenon minodop dahiri tu inapay matoh siya nga nakolonsong no di. Kamu pala nga siyodop. Korikot no pati siyodop ay tampinem ato koy. Harohit nawila pususan mo. Paing kuroh kapya mo musus nga orikot no pala siyodop. Siyodop no kasari. Hari orang ako di ikaw mbalo tandat. Sanging karaja matugya saujor. Orikot no pay siyodop kahom. Payrondom kapya diri luwagan ituluh no kaulay nga kodop. Kodop ikasari. No orikot siyodop. Pagano na di siya dat ay sangina na watu paingilih dahiri numan di siya siliho dat tulunan hiri na siya minodop hingga korohyan na kumodop sumuang tokobilik modop pahirit tilombot ginagina kinapal harangay po di ekon tau dahil ko modop tako dat isiriba dat rambituon hinggod ay sa tilom
tulunan nga watu, tulunan kana po dati nga italomok, iti na po nga tulunan nga watu. Tok nga otopot kapiyagi aramay naging matilo moda potilo. Osono iba yung moda pa iwalay nga idohod apurimanan lah. Taw apurimanan mo ti kapiyo moda po sakira moda toko dat akon ko itilom tulunan nga aaylanom po yung kuro. Sakira tumomod toko ti di nga aramay mo ti kapurimanan tumomod amoy odo po hilad kagatan. Ino po'y kulambo nga itawan. Wah. Hiri na di siya minodop. Intangay to ko, mantad ko nasisiada pa ni Yakub. Watu piatulunan ay so otilom koypi kodop. Kodop koypi pakago. Siya. Kumun pa nga lang matilad lagi. Lang isya minodop. Minangi pihisiyad hiti na papamagunan nga numan pa'y kakato o tukad dai na pa'y tampok di tukad nga gisom na dilatawan. Do ay pihdi siya. Kakito nagisiya dit malaikat ta kinarahingan dat ay lumintuhon tumakad dahiri tukad di. Ingkakat na di kinarahingan dahiri sampaping daw minoboros. Iyoho na kinarahingan di Abraham, ko kihanu, kinarahingan di Ishak, itinapot tanah dat kinayanan no dat minodop, nga man ko patahako kumadia, kumanagi dat payat-payat no. Sakag no na pondo nga silim miyagalolot, pupuk dahil tanah, ginumu daw. Iya na minggayo nagigisom hilap po ng ikasilahon ko tanobon. Utara Selatan. Adilan utara dusun. Mantad dia nagi ipayat-payat no. Ainsanan na po tulun, ainsanan na po hot tinaro dahiti pamagunan nga kanu barakat. Pentapot iyohan na po nga miyampay dia, iyoho nga mangintirong dia, dahinggo na po ngayon no, igitan ko'y kaguya da gumuli dahiti kinenan iti. Tu amu ako monongkiad dia. Suway ko patilambos sa mamunsoy nunuhit pinabatos ko kumadya. Kopwasik mo ti Yakub mantado tadapon daw. Poborasay siyo. Paintapot ko piya kinorhingan na po nga hino dahil hitik kinenan iti. Nga, ako'y na kaylo kasyo. Sayra dat kaswabon na suwab, antakan namin kaswabon, pagi-pagi, ano na di Yakub, iwatuh dat numan siya tulunan. Numan siya pa yung kakato, nasilidat paraingatan, tugo, may nagidisyo, tunguho damiyak. Pinungarananid, inapoy kinenandi nga, Betel, inapoy guluh po nga, ngaran na po di kinenandi nga, kota Luz, L-U-S. Saro ko gadi ti kamundat ay batuh peringatan. Tuguh peringatan. Ako po nakumbala nakakita pengkukura acara iti kamundat tuguh peringatan. Tay ko mila dati borsa na batu sumpa ilo bo. Nga nakumbala ko nagid ay harati miyagal ko
saya ko membukat enuri di papaharat Tagal, sungai di Tagal. Haro nagiit popoilih da watu, memilih na pa di watu di silihon da isa o kapailandat inapay bawangi di nga di Tagal. Om mempilas nendo ngon nendo tuntugay raha iwatu. Iya di. Ilo na po pinindalan di ako nga kagalagalid di nga ako ni di ko raha pinanuntog miyak. Iko mo yan dat ay iso no hot kapamuhandaman lo bo dat miya galilo. Kau basan mo tilad miya galilo. Iati nga miya galid di bo. Miya gal ko harohot masalah to katulun sa pitulun. Ina po dihit pibabasan dati nga mandati pungaranay tay ko harandohot manuk-manuk man piloso. O ni ko atumbayaan to ko di nga isuot kapamuhandaman dati do iati na po nga nakapibabas. Miya gali di atumbayaan di sogit-sogit. Sogit-sogit borit di bo. Ay loh to ko na po mi damay to mod nga sebagai isa kapamuhandaman no harohi orohiandat o sanongid harumanta ti garas-garaso ka. Irinan dad haron na tong manuk-manuk. Anang ko di milam miampun dat ay sa tiyo di. Milohi nga tumano di bagya korohiani rin mo. Nga tumano da pun dad adat-adat nga nunuh na po himan na ko nakatatap, nakatanto da antakan di nga haron na po katumboyo da ka gumya galidim irinan da po mitanan. Bah. Jadi bernazar suai no matilo kamundo berjanji bernazar ilo nga man na po hit o sa nang mamarati man to ka na po kamuyo dat berjanji setia. Yakub sekira na pod miyampay doho o kinorohingan o mangintirong doho iralandat man kuwaya ay manahak doho dot pangakan-ngakan om panampakay. Gisombot o gompi ako kaguli da iwalay da tapa ko. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Iri habatos di siyo. Tuhan akan menjadi Allahku. Pengkuran ang kugyala kamoyan dat Tuhan akan menjadi Allahku. Tumbayaan ako dat iati nga kumbali dat kawaya damiya galilo. So kira na pod kinorohe hinoh ko piya kinorohingan. Pwede ako mantadat masaala iti. Pwede ako na po iya na kinorohingan ko ka. Iya di lebih kurang miya galilo yakubilo. Mantad ko isiyo manahak doho pangakan-ngakan isiyo nagiot mangintirong doho isiyo na pa nga sili do kinorohingan ko. Kago itinapawaton numan ko pa yung kakata iti nga sebagai tuguh it sili do walay kinorohingan. Mantada insana ni numanu patahako kumadoho akan selalu kupersembahkan 10/10 kepadamu. Koki kitanan na pala tampina nga miya galidit. Yakub nga haroh tu diho kegagalan na iswang nga persepuluhan ni letil lagi. Tu nunu na pahit ay titahak nu doho. Akan selalu
kupersembahkan 10/10 akan selalu. Kararanghan nu padi nga ieu didiet jarang-jarang nga sakeureun peuneut ieu kinorohinganku asaru akundo det papaguli dep persepuluhan kasio. Takay painsaduan dat ieu lo takay mo ti kadaw. Subuh-subuh ino pa'y tuntutan na right ka persepuluhan nga ay ino pa'y no redi nakatanem ba iginaw dati nga paingkuro. Papaguli ti ka manahak ta no paporsapuluhan. Ukabanon da kinarahinganat gondila da mantado hilatawan ka. Nakatanom no rin. Da iya dinagyahan no retan hilod kitab maliaki. Nakatanom isu ang ginaw dati. Yakub nga iyo dihi kadaw. Mangintirong ko na po, manahak ko na po, nununo po ko nununuay ko. Asaro ako na po paguli da persapuluhan kasi. Yati nga, iso na pohot ginawo pamuhandaman datid sira po paguli da persapuluhan nga nuno. Moy dat agumu kasari da barakat tet patakon da kinorohingan. Kinongohon pagi dati sambayangit doa persembahan. May no patilambu saot kalidasan dahay. May nehay anway barakat. Moy dat haranda kagut kasiwatan dahay timpud orikot. Manahak kusukungan papaguli iti barakat-barakat no. Kumoy na po nga, miyagalidit. No, kadidan orang putila. Win-win kad miyagalo. Kau bagi, saya bagi. Kau dapat, saya dapat. Haraho win-win dahilo. Lontikon kuya nga haramaano ko. Miyagalidit. Iyo di nalod. Iyo di nanti pamagunan ti bay no. Iti piya miyagal ko iti siaran dati nga milay dati borsa na hari win-win. Isa no po kapagalan dati nga miyagal iti Aswaw channel. Haro siaran, haro video-video, ina pa'y win-win dat YouTube nga haro titungkap. Jadi iyati da kinarahingan nga win-win to kay kadaw ti bo. Haro himiyagali di hali piad kon ko iya didang kinarahingan dat ay tamoden nga iyati sebagai tulun haro hilo komonda win-win. Manang-manang. No kadid dusun. Kalantoy. Win-win. Ada win-win ba kadit tambalut. No di win-win. Komon na po ditong Pinay nga sayra na po oritan la komon da win-win. Iyati nga haratano ano itiso nga haratano ano. Yadi baka di komon di. Jadi inoretan di Yakub dahilo nga haroy win-win. Sekira na po iya manahak mantamong iya osili kinarahingan ko nuno na pahit manu patahako kumadoho 10/10 man ko pagulio. Win-win ibarit di nga kadi boroskopyo right na paka persapuluhan. Kada to kono pamusara win-win. Tu ilo na pagya persapuluhan nila nga dang kinarahingan. Kamoyan takad isa kaguhot popokito. Milay mo ti popokito dat ihati na po nga paingkukura ng kuot pengakuan dati do kumakinarahingan. Persepuluhan kita mengakui pemilikan milik Tuhan. Nga haragay ginawa dati dat ando ruwa-ruwa ko penggunaan haron gitu di bo. Atau kay insalawon memang haratir di. Nga ina po tugas dati dahil nga papaguli takadit dang kinarahingan na tontok. Pakyanuan di siyo.
Berlaku penyelewengan, isay na kaylo. Hato ka kaylom otopot to berlaku penyelewengan kamu. Nga, okon no ko ait bahagian to ko ri. Dati na po bahagian nga, aku selalu ku akan selalu ku persembahkan 10/10. Iri bahagian to ko. Man potoy paingkuro na po kasunsudan nga haro hiday ginawa datid ada di oso nang oti ka nga bahagian to no po papaguli to ko det 10/10. Tita ko kinorengan ko madati. Eh, kada na haray win-win paguli ako tihom tambahan pa kago kinorengan na barakat ka. Mila na po nga haroy mo tigari. Ginaw. Iyo nga asaro ko iti di papaguli dati ulantem o gugumutakan da kinorengan ka. Nga intangan ta kan padala prinsipo ako nida ka yun diribod tapot kapiyo. Magakun to kod kinorengan na sangan mo. Anuan kamu dang kinorengan na Thailand. No kadiakub iya na punda nga silik kinorengan ko ka. Harap ko mo yun da batos dat sumotia. Iyati iti nga sumotia tako na tibo. Imagano tako na dat ay iso kago batos sa sumotia kumakinorengan. Secara pribadi. Sang iyo ho. Kumbala ko yung mati kapiyo dat kinorohinga hino ko na po kapiyo kinorohinga no may dapoy ka tarutamad iti sumakit. Ruan ka na pa sumakit aya. Tok mimbulay no matiit borosat ay kinorohingan ko no po kapiyo maya ko dali nga say ka. Kasala ka tiyo di. Mano po bo? Dong kinorohingan na Thailand. Kinorohingan ko no po kapiyo. Hino ko no po kapiyo. Asyanan ko no po doho. Onwaya ko pakago paluang. No kadi Samson. Onwaya ko po kagarason dat iti ko limpupuson do insan po kasyo. Jadi iyati nga ay kasala do miya galid di. Manguhot ako na po anuan kamu dong kinorohingan no bahagian. May ito ko na siliho o kinorohingan sebagai kinorohingan natin. Silihon jadikan Tuhan sebagai Allah. Kada to ka siliho tulun sa pitulun na sebagai kinorohingan. Nga bainon no po ino po hit istilah kasarigunaon dati nga haron no po hit pay mahamahad o kita dati nga idol idol ini kagi idola dati nga maina dati siliho kinorohingan dot idol dati hali piad ato ko sangkuro to konod hay ilanam kopi ka dot sakosong ko dutot kagalagal mo ito ko agal kinorohingan nga tumbayaan to ko mantad no po dot kuasa do panguhupan da kinorohingan ay si barang mustahil miya galit nada aduyad kita dati nga haron na poralan da kinorohingan. Orahyan ako mangimbulay iso pakaguhot ayat iswang dot Isaya miya galilot no kasurat ti Lopi iswang dot Isaya 59 ayat 1-2 hingga dat tuluh no padhitinga dosa adalah penghambat keselamatan. Pointopot dot longon no pa kinorahingan nga ako niko oniba demoy panalamat dati. Pakinangahan di siya nga ako ni kabasok dat mo kinangaw.
nga ino po hi papitong kiyad iyati om kinorohingan nga oinsana ni karaton toko. Inagi momon sa edisiyo dat lumisok mantad dati gisambot ay siya korongaw nga oinsana no dosa dati. Ilo na kamandat palad ka. Sa kira na pod iho kinorohingan no palad kudo kayo kang kunod iho no. Pinintalang gahitid ino po hit popoin sadu dati mantad kinorohingan nga dusa-dusa dati. Nga ino po hit taburo sa ilitong Pinay. Ay laan pia dati lo nga momiduhu sa hikasari. Ilo no hit no di pamungaran dati tiloloy it kababasug ko. It po nila no kamonto kalot tilo eh. Ay lanto ko dat nunuhot papitong kiad dati kuma kinorohingan. Iho kay loho ko yung nunuhok papoin sadu doho kuma kinorohingan. Iho kayo nga atumbayan ko dat kay lo ko yung nunuhok papoin sadu doho kuma kinorohingan. Ino pa'y kantakan di nga ay magyagal. Boleh jadi da ino pa'y papoin sadu doho kinorohingan nga karita ko. Nga ino po hit karita di Andrew Talud nga ay papoin sadu di siya kuma kinorohingan. Papoin sadu ka karita. Poin sadu imo diri kadang-kadang got hari Sabat nagi nga bayno pod haro masad mo yo ko pakiun si karita ka. Papoin sadu mo tigari megalid di. Antakan no gid tulanda to hirih no gid ihara ko piyo kasiwatan dat moy pakiwon so igi. Nunuh na po nga mila papoin sadu dati kuma kinorohingan. Sa kira na po miyagal di Yakob. Iso na po himilad pinapinsadu idi piyang pinayan nga ila na miyahaw. Miniyahaw. May pagahaw. Okon ka miyahaw ribo. May pagahaw. Minay siya pagahaw dat kasulungan. Pinapinsadu di piyang pinayan. Suway kayo rin. Ikagwi tina di siya nga. May nagyahalo-halo. May panghup. Pain ka. Pain ka mo ti kangam ka. Abuli ka mo kisusik karitad hari Sabat. Na mimbulay na mo tidit. Hari Sabat nagi moy nagi pakisusik karita gi. Nga suway mo tigalo. Sayra no po dot ay miyagal na makisusik karita. Tumbayan ko ago mo ipagilitan natin kung bala mo ipakisusid karitad hari Sabat. Ako nanta ka na po bo. Iho nga kung bala ko imanusid karitad hari Sabat. Pastor ako mangkud antakanid. Pukul antakan no po di nga abuli ka. Harap kumpulan umum ko hilok kolosunan. Wonsoy ni Rolando hiri. Arat temod kaburutakan. Kauli ka na po milada mituang po hit tinanda karita. Hari Jumaat tutuong sinusian. Sinusian ko nga sayra na po manusi ka digi. Kailah kay dat iri na po nga asanong nakura misok-lisok. Asal na po misok-lisok kay taong Pinay. Tok. Mati po yung tapat iri. Haro no hit karagu-raguan no. Nga hari magyanda hi lisok-lisokon la. Labi po di mikaruhang. Serius betul. Nga suway no po kayo rin. So kira po lisok-lisokon miyagal ko hari Sabat. Manusi ka karita misok-lisok.
Ano mo ti osodong iri, kaylo kunod ay osonong. Moy pamali, misok-lisok to kay nga hari may amoy sok-lisok no was. Jadi ilo nunod sayra na pod aimpunan it dohod a purimanan la. Sayra na pod aimpunan to ko. Asal la ko impun ko did lumanggar ongo insan mubas-ubas. Asaru kono pod di nga a purimananin dad ano pa insala iri. Iri pagid pag miyagal mo'y pumulid hari Sabat. Timpunon misok-lisok to ko. Asaru napundo nga miyagalidit a purimanan datid ya di kasala. Iri nandad kanon daw misok-lisok. Tu no rikot na dihi kapurimanandod tidak salah. Paingka nagi kadaulo nga duso datil lo. Timpunon misok-lisok nga sayra na pod ubas to ko. Momon sa dit kaboboyohan daw it apoy nguntok. Alaid na puno nga miyagalidit na po yung salad o purimanan. Iya di mari. Jadi ay miloh na pohom kailoh to ket tibo ay tagalom tudukan sala mo ti ka. Kadang-kadang tudukan to kuno nga apanganakan. Man kuno gi barasaid ay amo ti di ka ngam tiendo apanganakan to kuno gi. Nga kailoh to kay hingga hilo limput-limput iyati kinorohingan. Ay laan ni bogi. Misok-lisok mintang TV. Nakumbal ako mintang ko TV hari Sabat. So sangulon. Misok-lisok. Komando pa nga, iya ko nga nakumbal ko man na tatuang ko bay no hari mintang. Ay, ako kuro na di parang ko hilod Afghanistan di. O kabay na TV. Ubuli ka mintang ko barita hari Sabat. Kan na dituhat. Buli bandad ait mintang ko barita buak. Asaraw ko na hitid dahay di taon pero di iparang Iraq. Ay sa pagyan nga handphone na antakan di bo. Hatok. Korikot tad hari Jumaat. Buli bunda mintang ko barita. Papasangan ni pukul 8, pukul 9 ay. Muli ngay. Nga paingkura di bay no. Taka na murut tiad di. Sandiri kakakitan paingyala kakita na hit malahing no. Kamay long kayaan na po nga. Suhay na siaran. Nga ilo na litong Pinay. Misok-lisok to ko. Nga iri nagimahi mangusa dati dot momon sa limput. Di popitong kiya dati kumakinorohingan. Haradahi sindinggot. Amu ko'y kolisok mantad dot matot kinorohingan ka. Topot mo tiri. Isa ito ko lumisok mantad dot kinorohingan. Paingkuro piya limput teman dati tirungo. Ato ko'y kolisok. Miloh to ko kanto lumisok katulon sa pitulon nga itagwangan dot kinorohingan. Isa ito ko lumisok. Mantadi ditong Pinay, may ito ko nasoroho dot inapohit ay pinintalang isuang pelajaran dati do kaswabon iti. Kapagulo, kinorohingan no pa nga akong balamon ang kiyad dati. Sorohon no pa dati ihakob. Halipyad isyo no po minumon sa karaton, minagahaw, di hak kasulungan, di tabang daw. Nga, kinorohingan no po, ay kumbalo mo ng kiyad di siyo. Iya di piya perbuatan, iya di piya pinindalan di siyo. Kumunto kod piya otori mo datulun. Nga, minanahak ko batas kinorohingan at ako mo ng kiyad diya ka. Iya ti kadaw ti.
pira na taon to ko, sekiranya pod iyo Om, 41 tahun. Borosan na po sanga daw, ay apian mo ni kita daw bo. Insan sa minggu daw mamiduso. Insan sa minggu, kamuyan na po nga, iswang na po dat san taon, hapodom duo. Sambulan ingapat pamiduso. Ngondi inta bo aduso, inta buwan lagi, ay oronob. Sambulan ingap apat aduso. Da apat-apat no madi. San taon, 4 kali 12. 4 kali 2, 48 na duso. Kali 41, pira di duso ditin. Man, piad. Man, po 30 lah, kali 30. 48 kali 30 to, ti gumadi duso hiti hoy. Nga, oilan dati dat lisi no pakinorengan no amu o gina-gina kuma dati. O gumu pia duso dati. Nga ampunan ta kay siya. Ino pa'y kinapatayon di siya ay montok dati nga kano da minamuga sa duso dati. Nga harmadi nga. Nga no podhiri nga nuno. Kada na di pamiduso kago ka. Tu ino pa Yesus nga okon ko may siya patay da kumenduo. Ino pa yung manis siya kumenduo nga rumikot okon ko may kago. Aya, batalon ko ti pamadi karikatan ko ti kumenduo. O gumu to mo di duso da ko matay po di kago kumenduo ka. Kaniko iya digi may no pa siya rikot kumenduo. May panalamat dati. Jadi umbal ta kan daytong pinay ngay. Kuya reta nam nunudus sa duso ngay dati ti. Nga iyati nang ti kailom nunuduso takot dito hari gaya disod. Ilisok-lisokon bo. Hari lisokon, hari kaupusan, idusok kaupusan. Tikid-tikid na dat monikid to ko nga oy lan to koy nunuhi duso ngay dati. O gumu tilo duso lo. Umbalan no pod. Yun na di kamon ko dito no umbalan na borosan no pod insan na sa minggu mamiduso. San taon Pirgardi 52 ka. To palad kali pero umur na kayo. Sa kira na pod umur taon nay pagalod taon to ko na po 70 ataw 80 no ka. Arana ban to ko aya to 60 ako no di ho ka. Ay 70 ako naman kuya ho ka. Modo si to ko kita di 70 80. Nga umbalay dagyam manginta boduso. Umbalan no pod insan sa minggu aduso. Sambulan impiro ko aduso san taon. Kali umur dati to. Namati o hinta boy. Ay lanom insan sa minggu mamiduso monikid. Monikid ta daw matu. Nga irino dot hali pia dot iati no pom asaru tokod aratu. No po hilongon do kinorohingan korikatan di siya nga amu osado kumadati. Nga iati nagiita sarud magalay. Nukad hilad di saya 59 ayat 1 dan 2. No po ipapitong kiad dati kumakinorohingan nga idusoh-dusoh dati. Isaylo mamiduso. Iati akon ka kinorohingan. Iati nagiit hino pe kinorohingan na hiringa iati nagi momonsoy dat aralan da tumong kiad kumakinorohingan. Pukulan namo mati cigu Edson nila gi. Wah. Taubat ka mahay. Antakan dat harapati kamoyon dat tadaw do bay no.
kada ta kana pamusorot, "Oh, kuno ti kinarahingan ampunan dat gumo ta mo da dusaku ka." Kada ta ko pamusorot yun di. Ino pa'y sorohan dati nga, dadamot ta harap ako mo da tadaw do bayno. Harap po paluang dati, harap po kasiwatan dati. Kurumikot ako kumakinarahingan. Mapakayon ta kana palot hara win-win. Rumikot ako, makiampun ako, ampunan ako kinarahingan ka. Iri ni ka mo da win-win dati kumakinarahingan. Nakarikot ta di laganganak ko manok. Papakita dat pukulan mo dila ki. Okay, kalimpupusan. Okay toh nagidati dat isuang dot ayat nawayaan di Yakub sendiri. Nga ilo na po kamoyan dat ayat limput da duso nga haro. Haro hi. Nga harohot ay pagangatan na kinarahingan dat rumikot kumadi siya. Muntok dati kada to ko na andado dat koypi da miyagal Yakub. O sanong nun ato ko po poypihon, ato ko po koypi, ato ko po kawaya da nunununu. Kapuriman to ko kosorow rumikot. Kada to ko na it arwol pasusunod da kinarahingan na rumikot to ko nagi. Di po usawan na vaccine na ba yun? Apa adakatan makidarum. Apa adakatan makidarum magidi kadigi. Ihati na kung kinarahingan. Ato ko po apo ampa kano ko po siyon dati. Haro po paluang dati. Haro po. Kada to ko nakatongob. Nga kada to ko na may adada iti paluang iti kasiwatan dat ay haro. Dahil idati. Tu kinarahingan po paingan di kasari dati. Kayati nag-iimin sa no kadi ino po'y papitang kiyad dati kumakinaringan idusa-dusa dati. Kamu pa nga iyati nagimo mo sa limput. Man to ko iduo ilimputo mo dia pasambahang ondod. Pasambahang ondod ay so nondo. Moid o singga na hihubungan dati kumakinarahingan. O gumu ako kantob. Iti nagi at magada iti tango duso-duso ngayit o gumuto mo da kantob. O sanong nagi makan. Mga da na pula kaubasanan dati dit popoin sadu dati kumakinarahingan. Kon ko so sanong. Mga da kadi magalisun. Kon ko sanong. Mamusus tokotit boros-boros datid ikasinduol kasari datulun. No kadi malayo bukan mudah. Nga ino pa'y panumbayaan dati. Sayra na pad uhupan to ko kinarahingan. Makiuhup to ko kumakinarahingan. Makiuhup to ko ay panghakan dit rokulus sa kinarahingan. Ay say barang mustahil lot mantad kinarahingan. Kumadisyo. Iyati piya. Nga sayra na pad porikoton dati kumakinarahingan ay sa imustahil munta ko kinarahingan. Bah, adya ano ko dat nakasondot na itin sa sabon dati di. Suway ko agat mo ng kiyad orwol lagi sumano karon ikakausan ngay nga ay so naralan natin lo ay so naralan dot suway ko rumikot to ko kumakinarahingan. Ilo poralan dati. Jadi rikot to ko no pagyuhup to ko no sa kiramilo. May to ko kon nakasakadaro borjanji nga no kadilo bernazar. Ilo bernazar nga milohid man to ko isuot ay panambarasan nilo kagum nugya kamo no bernazar. Okay, jadi kung sikaw da kinapagyampayan dati kinarahingan hamila dati sondihon tu isyo na hit kanuh dat monghup dati isuanggot menang kiad to kotit dusa-dusa da kaupusan dusa-dusa ili sokon dati maha dadat
o singga nunduhot keposian rohani dati kumakin rahingan. Puro umuulan iti mau gisusuay atau purimana toririmo gato sinuan kadang koto haro isondiho haro sondiho no kitambalu Yesus kasasarit korongong ay so kolira si manong kadang koto Yesus na sondiho. Kano misis ato kad iswang sambayang? Kinarahingan iswang kerjaan sorga. Insan pa dumangom si kawihay ito napupusan na di dahay ti kay si sandat kasuabon na bay no? Agumu na hit panambarasan susunod bilin nun na mayaan dahay maya ditit panambarasan iti. Ino pa dahi kaginawaan dahay nga kano yahay mo ng kiad di kaubasan dahay iduso dahay di ikaw pusan dahay o man dahay tangkiaday moy dat ada magantab dahay minsa makumadya uhupay na yahay Tuhan tu ihay ng patim ang alamok gisambot kano yahay mo ng kiad dit kaubasan dit amin tok di karohyan o Tuhan insan pod sumambayang yahay montokit pambalutan dahay nang adakatan na panasakit miyagal na gitit COVID padam siyam anuan nila kagarasan na ginawo samangat gisambot kano yelo dot paingkakat kasarid aturidong kumadia hali piyak kawaya dot kabaling kahangan na megalilo anuay lo kasiyanan gisamo alingasan kano pakagwilo dot papaindalan na palainan kumadia umakaluarga ang tanganak karuhang nila kung sigaw Tuhan tuwin na kami ang paydahay datado dubay no hinggo na po ngayon dahay nga ogompi ihay mantadat panghakan no tinasambayang dahay iswa ngaran Tuhan Yesus amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati dot kasuabon na bay no hom hari Sabat no matidit tinu gi pasanang tadaw dat persediaan dat tulandat hara kabaktian to kad disuab di ay so pati pamadi kabaktian bersama DM da suab nga haro dihet WhatsApp pot minangudar kansaw na ti suab kansaw dhilo tamparuli hinggo to kano podat bayno sanang persediaan dat tumagwang gatulandat intatan katilang kada dat onsut kada da kotampisal hinako po kapiruba to kasuabon na suab